aho waba uri hose polisi yakugeraho. Jene twamuhize Ernest nkaba fise icumbi ngaha mu gisagara ca Nyamata niho nkodesheje suza amacumbi twafashwe twarenza amabwiriza ya covid basanze bariko baranywa inzoga. Ibyo bintu ziko bibujijwe cyangwa kuki wemeye bigenda gutyo? Birabujijwe musanzwe birabujijwe gusa kaduciyemo natwe nico gituma umuntu abasaba imbabazi kaduciyemo n'abantu bari mu vyumba hanyuma basohoka kunywa inzoga hanze kandi mu bisanzwe bitemewe n'amategeko. Ubutumwa mfise nuko no saba n'abandi iri kosa ribaye ntirize risubire kuko mu bisanzwe ni ibintu bibujijwe iyo leta itanze itegeko hakagira uburirengako ni ibintu biboneka nabi n'umuntu ashobora kubihanirwa kandi umuntu abihaniwe yarenze ikosa ni bibi. Ese kubura hangari ikintu mba wicuza kubura? Ndicuza gose. Iki Ndicuza kubona narenze harimo abatumye turenga amabwiriza kandi tuzi yuko kino kiza kitumereye nabi abaturage. Mpungenge ngira nuko bishobora gutuma iyi ndwara igenderagwira mu baturage gose hanyuma bikageraho badashobora kugira kuvura abo bafashwe nayo. Nitwa Karemere Innocent, nkorera kuri restaurant Gahembe. Ubundi dutanga ibiryo bijyanye n'amabrochette, inkoko, icyo umuntu asabye akarenzaho fanta. kandi hari abari bafite inzoga bafatiye iwawe, hari n'abavuye i Kigali Barahari. Bangahe? Okay, abo nashoboye kubona harimo bane. Wari ubizi se ko hari abaza kunywera iwawe bavuye i Kigali? Mbere bitari abantuze, ubundi nibo bakiriya bacu. Oya, muri ibi bihe muri ino minsi abo nabonyemo abo twari kumwe hano bari banahari ni abantu bane baturutse Kigali. None uno munsi uri ahangaha, ni iki wicuza? Ni n'ubuhe butumwa? Ni mu izina ryanjye, ndavuga nk'izina ryanjye kuko ibikorwa ni ibyanjye, ariko covid imeze nabi nicyo kintu kigaragara kuko nawe iwacu mu Bugesera abantu bararwaye. Ubwo rero abantu ni ugukoresha imbaraga zose zishoboka mu buryo bwo kwirinda. Uruhare rwawe ni uruhe? Uruhare rwanjye ni uko muri ino minsi mu gihe cyose covid igihari genda ndumva ngomba kuba ndetse kugira ngashobora kuba nasaba kugira nkora tekawe gusa. Muri iki gikorwa cyakoze uyu munsi cyo gufata abarenga ku mabwiriza, bigaragara ko twabonye abantu barenga 100 ahantu hageze kuri 5 barenga ku mabwiriza bakoze utubare. Ni ikibazo rero gikomeye uko uvuze ngo bisanzwe bimeze bite. Biragaragara ko abantu batubahiriza amabwiriza uko bikwiye, kuko n'abafashwe uyu munsi muri utwo tubare abenshi si ubwa mbere. Bikaba rero bigaragara ko abantu mu by'ukuri batarumva igikwiye gukorwa, batarumva uburemere bw'icyorezo kiturimo n'impamvu yo gushyira ingamba zitangwa mu bikorwa. Kandi nta wavuga ko kugeza ubu nyuma y'igihe kinini iyi ndwara igaragaye mu gihugu hari umuntu wavuga ko atazi amabwiriza. N'ufashwe wese ntabwo akubwira ko atarabizi. Igihari rero ni ukongeramo imbaraga ahubwo mu gukurikirana kuyashyira mu bikorwa, ariko tukanarenga cyane cya cyiciro gisa n'aho ari cyo kwigisha, ahubwo tukajya mu cyo guhana cyane, kuko ikigaragara ntawe ufatwa ngo avuge ko atarabizi, ahubwo ubwo ni uguhana kugira ngo abantu noneho babicikeho ku mbaraga z'ibihano, kandi birahari byateganyijwe n'inama njyanama. Ubutumwa twakongera tukibutsa abaturage bacu ko icyorezo kirahari, indwara irahari, kandi nta muti turabona wayo, nta wundi buryo dufite bwo kuyirinda cyangwa kuyivura uretse kubahiriza izi ngamba ziba zarashyizweho. Kandi ni ingamba zitagoye, zidahenze. Guhana intera ntacyo bisaba, kwirinda kujya ahatari ngombwa ntacyo bisaba, gukaraba intoki n'amazi n'isabuni ni ibintu bisanzwe. Tugasaba rero ko abantu bubahiriza ziriya ngamba kuko ariyo nzira yonyine dufite yaturinda iki cyorezo. Bisobanuye ko nyine abantu batumva amabwiriza kimwe, batirinda kimwe, batubaha cyangwa se batubahiriza amabwiriza kimwe, badatinya indwara kimwe, ariko noneho ntibirangiriye naho, kubera ko
mbona ko hari n'abava i Kigali bakaza nyine kurenga ku mabwiriza bageze hano mu karere ka Bugesera. Ntabwo ari byo rero, abantu mubona barenga 100 baba bazindutse bafite umugambi yuko babirenga ku mabwiriza, mu by'ukuri baramutse bafite ikibazo bakandura, murumva abantu bashobora kwanduza uko bangana nabo bazahura nabo. Ibyo byarigishijwe, ariko kubera yuko abantu batumva ikiriho nuko nyina barenzeho bafatwa nkuko twabafashe. Ngira ngo mbonye ko hari umuyobozi w'akarere nawe agiye gufata ingamba zikwiye, gufunga aho bafatiwe no guhana bano bantu nkuko bisanzwe. Ariko noneho ikintu kigaragara gikomeye cyane ni iki, nuko biragaragara ko hari n'abantu basaba impushya babeshya. Twagiye tubivuga kenshi, basaba impushya babeshya cyangwa se basaba impushya bagatanga lift. Usabye uruhushya ariko ufasha abagenzi bawe cyangwa mugenzi wawe muragiye mufasha indi gahunda, kubera yuko nubwo mudahuje icyo ugiye gukora, uravuga ngo ugiye gusarura imyaka, uravuga ngo ugiye gukora igikorwa iki n'iki cyemewe mu bikorwa byemewe, ariko mugenzi wawe ukamufata ukamuha lift mukagenda mukajya mu kabari. Icya gatatu, abantu bose mureba aho bafatiwe, twagiye tuvuga ibintu by'amaresitora cyangwa se by'utubari byihinduye amaresitora. Mu by'ukuri abantu bakagira ngo wenda turabeshya, ariko nubwo ahantu henshi hagiye hafungwa. Aba bantu kugenda bakajya mu kabari bagashaka burusheti, murabizi ko ariko akabari gakora. Bagenda mu cyokezo, wagera mu kabari ugasaba burusheti nyine bakajya mu cyokezo bakaguha icyo kunywa ukarya. Ibyo rero ni akabari baba barimo gucuruza, mu by'ukuri ntabwo byemewe. Turakomeza tubigishe, ariko turakomeza tunabahana. Ibyo babimenye rwose, ariko hari n'ibyo tuba dutahuye hano bigiye gutuma dufata izindi ngamba. Nta muntu uzongera kujya mu modoka ari 2 cyangwa ari 3 bose batasabye uruhushya polisi. Umuntu tuzongera gusanga mu modoka hari ufite uruhushya ari umwe wenyine, abandi tuzajya tubakuramo tubasigarane tubahane, kuko biragaragara yuko umuntu yisabira uruhushya yarangiza agashyira abandi bantu batandukanye mu modoka kandi bafite gahunda zitandukanye zo kujya kurenga ku mabwiriza. Ishusho nuko mu gihugu hose hari abantu barenga ku mabwiriza, kimwe nuko hari abayubaha cyangwa bakayubahiriza. Ishusho yindi ya kabiri biduha cyangwa nabyo bibaha nuko aho waba uri hose polisi yakugeraho. Ntabwo bivuga yuko mu mujyi gusa cyangwa n'ahandi, aha turi mu karere ka Bugesera. Turakomeza rero ibyo ngibyo, twebwe ntabwo turi butezuke, ariko ibyo byose bamenye yuko ari bo bifiteho ingaruka zikomeye cyane. Ubu rero inzego z'ibanze zigiye kureba uburyo zihana bano bantu. Polisi iracunga umutekano hano, bagiye bigishwa impamvu batagomba kurenga ku mabwiriza, bakomeze. N'ejo bizongera, n'ejo bundi ku bantu bazarenga ku mabwiriza mpaka igihe iki cyorezo tugitsindiye cyangwa kikaba cyabonerwa umuti n'urukingo.